Welcome. Madala dan juga Arpo Islami ka dan da di ya ka jele ka shomit hakara yung iba bun malang rajong ki pagbahi kong sorry kita namar ba pagbahi dang ibit ikoy ben simti namdaban tunrang lang di jingsan yung pagbahi kita lihat kong kita kumbalong isini kamot Kibril kimpait pati kipait ba siya ni kipait ya gajede simat pat kulong ilam ngaso ban panpaw ni kapor kalong ba game daya krentan ya kapati dai ka syong ba sywa hobriyo briyo bolong kumnu bayjan em kipait ba kadi kita hi ka jinglong sinis po kathan jungi kamdan kum kata kabadong hadu ban ya syaptien namangi di ki dong ile kinong kinong ba nganong keren sipang ka BPP ngan kena yu sipang BPP kita lagi jong ka ideology mga ngadon lagi jong ka ideology kumangi pani lagi jong kinya ki juban kan habang iya don hapo ka platform jong pa te kumadang siru kalong bay chibanta mga ngadon nong mikmat kamot nga hapanwa kilanti ba kumnong inyo ya ka jingirap an pasyat sa constituency kamday tanay at ang mangiram anday ngilay job ngilairam te kani kam de shu kam badang thamai te rai ka kam nginang beteng bat kam don kuno ideology kalong la kajong kito gidan la kajong ideology ngi gidan la kajong ideology ta kamut hangda kai nginya tai pat haki platform ki ba fe kai ki ita gi ideology gi jingi bangingidan pinong ga jing tharang bat ba bo e tu la e pa he ki jide jong abu bat ba shane ka thain kam de shu tang manda wala dam long ye ro ki po la le jamot bat ba udon bet pan nga Pipay kani galisyon daw sudap. Lada kadibi kabor nasundat. Kani galisyon daw sudap kamdi penrampaj ba. Among ba kadi ga ji penrampaj ba. Anday ngilsyaram no hagwi pat kibor nasundat. Amot kabor pisa kabala panungkam. Anday day katahi kabanta. Ngai sikundet hakani ka ba long man hapo constituency. Tanakaling jonga kamot. Nganya tulun bis kamad ikam